Iċ-Champions Ewropej tal-Water Polo il-klabb ta' Prorecco Genova jinsab f'pajjiżna għal taħriġ qabel jibda l-istaġun li jmiss. One News mar isegwi sessjoni ta' taħriġ ta' dan it-tim fil-pixxina ta' Neptune. Il-President tal-klabb Maurizio Felugo stqar kif il-plejers huma kollha kuntenti li għal dan it-taħriġ ġew f'pajjiżna. Tant li s-sanke rabatom jinsabu ħerqana sabiex mal-ewwel opportunità jiġu jgawdu ġita f'pajjiżna wkoll. Siamo molto contenti, soprattutto i ragazzi, i nostri atleti, le famiglie da casa, dall'Italia, tutti non vedono l'ora di poter venire a Malta a trascorrere le vacanze perché siamo rimasti veramente affascinati da questa isola. È un'isola che è per certi versi simile all'Italia ma ci è rimasta nel cuore, quindi torneremo tutti prestissimo. Din ma kienitx esperjenza sabiħa biss għall-plejers u l-klabb li ġew f'pajjiżna, iżda anke għall-plejers żgħażagħ Maltin li ħadu din l-opportunità biex jaraw iċ-Champions Ewropej jitħarġu. Esperjenza sabiħa ħafna, ovvjament eċitati li jedinaw forsi narawhom u nitalmu naqra minnhom. I find it very good that we can have them here and it's a big honor to host them here. Lil Felugo li huwa wkoll ex-plejer nazzjonali Taljan tal-Water Polo staqsejnieh dwar il-livell ta' dan l-isport f'pajjiżna u stqar kif il-klabbs Maltin mhumiex lil ħafna minn livell ta' klabbs oħra Ewropej. Spjega kif l-opinjoni tiegħu dan huwa żmien ideali sabiex klabbs Maltin jagħmlu l-aħħar pass sabiex jilħqu livelli bla preċedent. Penso che sia il momento di provare a fare uno step importante per avvicinare i club anche alle squadre europee. Non vedo grande differenza tra questi club e le squadre che partecipano alla Eurolega o alla Coppa LEN.